Petica Poketir svakako se nalazi unutar start mašine, osoblje napustilo napravu i tako je pušten. U vis poskočio je West Point, dobija dvaja Hrvača po pleci da se uozbilji. Kada nešto sa leve strane, učenik Jovanović na čelu ove trke El Naziri, Poketir u sredini, s polja West Point, imaju problem sa ovom krivinom u prethodnom nastupu, sada to nešto bolje izgleda. Na drugoj poziciji El Naziri vodi ovo nadmetanje, West Point na drugoj poziciji, na trećoj poziciji Poketir, na četvrtoj poziciji bio je Alter Ego, izjednačio se do duše sa Miami Storm, trku vode potpuno poravnati El Naziri, West Point. El Naziri iznutra u ovoj krivini se odvaja od West Pointa za dužinu i po. Na trećoj poziciji preti West Pointu, Poketir iznutra, drži se ona svoje barijere, izbija na drugo mesto. West Point na trećoj poziciji, četvrta pozicija, sada treća za Miami Storm, njen prvi nastup na pesku. Na začelju je bio Alter Ego, ali sada Alter Ego izbija na četvrto mesto i dobija prvi korbač opomenu. Na čelu ove trke pola dužine prednosti El Naziri u odnosu na Poketir. El Naziri Poketir je na februarskoj patrišalsovci bila kupljena i odebrana od strane trenera Šembekovića, kupljena za samo 800 gvineja, a ona kuca kao singerica. Trku iznutra vodio je El Naziri, ovdje je sve u prošlom vremenu, jer kao da blagu prednost ima Poketir. Poketir s polja, El Naziri iznutra, mala Poketir protiv El Naziri je iznutra, diže bič Kristijan Jezi, ali mala Poketir ide napred, kako ona sipa samo u ovoj zemlji. Poketir, aspirant Ljubomirović, El Naziri opet karakterno drugi, treća pozicija za Miami Storm, četvrta pozicija za Altera Ega, ali zaostali su više od 10 dužina za dva prvoplasirana grla, isto toliko deli njih dvoje koji su ušli u plasman, odnosno nagradu, jer nagrade četvrto mesto, ulazak u plasman su prvo, drugo i treće, toliko je isto podelilo njih od West Pointa. Čekamo zvaničnu odluku sudijskog kolegijuma koja će